Tiv Catholic Link Internet Radio. Sio tayam chi yanka do Shonwula sho Isita sho do akile do amhono maondune anya na simkane matia kan ban wose Reverend Fada Joseph Shonwula na sevene ne to ngwana na psone chi Angbani ya madomo shama kan Kristo Yesu. Nya eladu shohwa mo Kristo Yesu shinku. Nya gba kai ladu mhono mazungama Yesu Kristo. Osi yira divine mercy ne. Ayang bukagin mekbua Yesu mo shinku. Ya mo shinku ya Luciano ayem bere. Kwa edo ya Oriye ungwanu kane semble lo motion kuya lukwase Maria o Magdala iyada ne kwa ne akara ye da o apostoli Peter ko o hane wedo Yesu shimara iyaba ngwa shi baka kara ye ndina ye binge cho sambe unenge ma uyon iwanu hi nya kele ne ka ma apostoli ikava se uzega baviade viure chatambo mudu kan mo Yesu Kristo chenkura quando do chegande banyo ya ikava se yo vuzwaji jonava na jiji za ya ka Christmas vile kae aludi jijingu petelu tso ba una ka unu bensha o ya na wa vitoyo vemba ba wange kwa ba jiri mabo zan vye ruwe shagmada umba non chi ya kwa na kule ka vese ama o olive na agbena ma jiji kaya iwave chatambo iwave chi isanga sangaga kwa mon isanga sangaga so mbo ne chami se we ama yange idon se shimala Alune adeu sange shado shimangayo deune oneji jile kone tane geverimliam batele zindane yemne mfanega andane ke kwanu shohwa uklim pasera Angba was a Yohane. Alama was a care on one bar when it came Christo. Mluken chile patimo, mungwa imo. Mlukeza chum kane maharu, shatu na shieda. Mungwa mo e katbanko na ha. Ikamo we Yohane. Nge hama kwa nige miyo nanga matinde miyo ba Kristo ba kle yorodua imora kana genenge mngu yi shemgu masatyo mngu uma ga yange mlukbe shemu mahigen sanza muluma zanza gbem shawon kwani ka motion kujene gena Yesu ruma lu yon Shune yo kiyo mbave ungwa maveza amen Wellington u Yesu Kristo neo. Kivange yikave siye Yesu moshinku yameya nchiembamba mahene na Christmas bishivre ko iji miovulu gadia shima velen kebe mo yem kondusha balwe idevaka nde vule nenga vule fakia sham de na shinku rega Batemana Yesu ravaine tove akave bem ute alwave. So ngwa chi yangene kikangene chi Yesu nave bem na kwata. Bem u ya nave hira lu bem u due hen an du te. Bem u showa lu bem u due hen na yo.
we shall ta una navene yo no bem o do hen on the change dingira. Chachua bra ana ya toma na yesu kave nange benene ve am nange ne akava ukusa iya bangi hen benene nange ne na ne jeje ben hela kre a tindive ladu ngune ka ladu tion ka ladu tiomi tindien ya mo ya luoga tso Maria Magdala tindi yona Petro vongo ve tindi yove akaye ete uma atindi mio mokpa ngu tindi ne a feva humbo a nave humbo tala angbane ama o una lenko una fe una lentemble kana tota ha mape ba jiri ba wonde jiku koti ka vi tota vi chakra daive I van kule ne jila vo ji shira ma vo kule sema Kristo ya sema ba lo suru ko pushia sema ha pushia ton ta ha Kristo le tomo ondo sema sacramento eucaristia usi ye yo mana omba Kristo ne ko ngo ko la to ta ha omba tsashi o fie kana ne we shmeta na ku Shima ki tana ku ha tu tambu tombu kule we chimulu kujime yola bulu shuan yola kambu gandeve usho wa ka se tota ha ase ma Kristo na ke kana ma do ki bibilo ka se ungwa kana ma ya toma si tomomi tambu ve klim kana ma do ki ya veni sho ta ya sma zona ta sha tiesni ecclesia cattolica sha koviko ye hi sha petelu Taza hengen lusha shapopu wase lusha bishop po shamba fada ka ya ben isho ta e kasi to ta shamba jene bande bane taga amengi yasulun e nya ai ton ta za da renton o Cristo Yesu kave amo ni dine na slobo veo ni deve ajeve anave ta bu da renton Danza kiki negene toma ya gma ke toma aka neg se we am ga bedi ya dilu no banu jejo nanga sa neg ke mo na jiji ga toma ko ma se kan bena se bishe simba na ha ta ka se neg ke sina jiji ye ba ga ya ko neg ga pa shi ve neg pa shi na jiji ga shi za mu na jiji ga ila se na yuba na jiju na nijiji ishiene ichami toma ne kachami dido okushi ishen wuzu Isita ne ila se wema mu semba na jiji ila se semba na jiji ga ila semba nyare ila se tana yo ichami yesi station gan shene ya ilu terem manado wa ila se ishiene semba wahu watun ila se semba tesen ila se semba wangev ila se semba one bonbon yo ese gama ichami yasi genelu terem manado wa izahimino ila se semba toven yo acha se gama sema nguho ngiatu ide wa gbana ya se use ese gama sema ichami yasi genelu ilu terem manado wa ambiane dunu lumoyo anash chai nduru magba shamkano na masongo pepene songu nyane magba Christmas mana mkane ma umwetam acho Yesu nasita habu zaheme madue da den yoro sorobo buza due da wasen yo no lumuya ndoro bu Yesu nasi chapemo na chinwende shima kwenera bemo de alusha avera no lumia bem na lukan Christmas bem na lukan tawase bem alukan tati am bem alukan ecclesia na chi bemo de alu avenchi
So I'm going to Fada Shonwula, and I'm some kind of my year, Nancy Iyom ne. So that is in a Iyom no more to shut away. So no chair. Magnificat, anima mea